Ngatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ngitakayan withirite urina kagita gakega na nkurukinu itete na mbere na gukenera mibango yetu ya Meru TV. Kukwatoge ni twithiro tukitakagira ntagato cietu kana nteto cietu ra ciethiritwe cigikara kirintere mwanya ndene ya wadi cietu kiricigo bunge county ndene ya Nthiguru Kenya na kinya ome ya Nthiguru uramanto jethiritwe jagita na mbere na ari andiki betu banteto bethiritwe bakiamba kambi gutigira ne bakukubanganiria na gukunenkeria nteto izi oria cikurikia gutukinyira ntuku na arua ni ntariki 1 mweri wa 5 ntuku iraithairwa ni agukungwira aritingoge aja Nthigurune na nduga ya gichonko itawa ni Labor Day ni ntuku ya kwithiro ya gutegera aritingoge bonde bara bandikine thirikari na kinya bara bandikire kambuni cia antu biombe kugwatoga ni tuthira tuketagagira nteto cioto cha Meru TV ogoro ni bambetaga Denisha mutuma muthomi rotero mathithi kurabona arua turi na Jacqueline Makena. Tombiri na nteto cietu ni aria muthenya jana arua rais wa Nthiguru ya Kenya Dagitari William Ruto na ombere kwithirwa agitongire mambura jago kungwira ntuku ya aritingoge aja Nthigurune mambura jana gutete na mbere ndene ya mucie munene jana Nairobi ndene ya Uhuru Gardens kire mambura jaja rais akiaria na ombere kwithirwa agikami taratara na nkuruki gwika mawira na kathumba jegie uria thirikari ithiritwe kibangania gutetheria antu bara bonde bethiritwe bakiandikwa kire mambura jaja mutongeria wakatu Francis Atwoli kinyawe naonekana gwita na mbere na gutariria mantu kathumba jara bethiritwe bakigwatanira takotu amona thirikari nikenda gutigira aritingoge bonde ne bakugunika kagite na kau nabo aritingoge bakiaria ne bonekanira kuromba thirikari gutigira niko bongera mushara kire mbechira bethagara bakirwa o mweri ojono ne gwatinda ntereu cia Uhuru Gardens. Our affordable housing program is another flagship initiative delivering real impact. By end of April, it had created 250,000 jobs spanning architecture, engineering, urban planning, masonry, carpentry, plumbing, electrical work, while reinvigorating local economies. I proudly saw workers from affordable housing in this meeting, and I want to commend them for the transformation they are carrying out in the Republic of Kenya. Without a doubt, the election of Donald Trump as the 47th President of the United States of America and his consequent policies that are focused on building and manufacturing capabilities of the U.S. through self-reliance and imposition of tariffs call for all of us to relook and to rethink twice how we can be free and independent economically. When I came here for celebrations, Atwoli here told me Kenya is number 92 in the worst countries with old age poverty. Because if you save 200 shillings, when you exit at 60, maybe the entire savings you will have made is like 70,000-80,000. 70,000-80,000 will not last you 2-3 months. And that is why, after retirement, many workers die. So we must make sure that after retirement, all workers will have a decent livelihood and they can have a good measure of pension and also make sure that they can have monthly income coming from their hard-earned savings when they had the energy to work. Amotegeri wa Meru TV ere ntuku ya gukungwira aritingoge aja Nthigurune MC wadi ya Mitongo ndene ya gicigo bunge gya South Imenti Evans Mawira bagwatanirite na arito kumande shukuru ya ubundi na otea ya Mitongo amwe na gikundi ikiambe mbethene bachumirite na gweta nambere na kutheria thoko ya Mitongo muthenya na arua ni araba itete nambere na kuromba kinya antobonde barabara ndene ya meta gutiga ati batekurekeria siwenji kana rojororoko rumba gwethirwa rugita ndene ya miuro ni aria barombete kinya rais William Ruto gutigira na gucokia kazi mtaani nikenda mbeo mbithi bageta na mbere na kugunika na mubango joyo Jeff wagutuma
kumantere cha South Imenti na ripoti hiyo. Iri ntuko ya gukenera ariti ngugi aja nthigurune ntere cia mitungu Evans Mawira Karia cukuru ya utea no bundi ya mitungu amwe na ikundi bingi kathumba ni biejete amwe na kuthithia utheru kiri tauni eje iri njira yao ya gukungwira uriti ngugi nthigurune. As a Gen Z ya mitungu tuga narwa eja Labor Day atweze kutheria na aja gwetu so twatokonda kwira ntwa mitungu ni atiri tuko yeye kinya ekotheria ntore mitungu twinda twitorie kinya babe na nduka na beno hoteli twitorie ndatotherie onto intore yetu tauni ya mitungu itauni ukura speed muno na ni kwende menyererwa nikyo tutegete tuona utheru ni very key kiri ukuribwa biashara cia mitungu. Nkuruki ene mita thokona ije ya mitungu ni bamuriki bunene ni kwithira kinyabo ni bethirite bakirekeria ndoje cia siwenji cigatonya mierene uria kuringana na thuthuria kinya mirimo mingi riumane na ndoje iji cia ruko. Enguria wa public health officer uria we assigned dene aiturarire tro mitungu atutethererie muno kurwa na antu bara bakurugurira sewage kiri mitaro yetu kana kiri drainage cia barabara nondu ni guposa health risk hazard thuku muno nondu tomba antu bomba gwatwa mirimo ya cholera typhoid na ingi kwou no kauke maguru kwi mapema ombe gwitira ki thigatana na antu bau na uria ukagwatikana ki antu bara bakuthekereria sewage utukwekeja mutarone aja uju na motoreta atwa mate ukigwa kwanunga seriously. Please ibati ya kurekeria siwenji kuja mutaroni na kinya tauni ria cie baruguru yetu ya Nkubo twina fununu ati igitara mbura siwenji ni kurugurerwa igatonya murone jwa Thingitho murone jwa Kithino kinya antu bakara na gaitini antu jabange tafadhali antu ibati kuroga nduji cietu ni ibati kuroga environment. Akirikiria MCA wa guntu guku Evans Mawira Karia noritie President William Ruto gucokia murandi jwa kazi mtaani aja nthigurune ya Kenya nikenda nthuki mbithi iji igeta na mbere kutheria tauni mwanya mwanya na kinya nkuruki kubaita kiri ndawa cia kurebia na mantu jangi kathumba ja kuthukia muturire jwao. Inkuririkana kanyuma aja thirikari yetu ya national government ni ari na murandi jura jwari jwa kwa kunengera youth ngugira yetwa kazi mtaani na program ino tutetheretie muno kutheria tauni yetu na tauni yake nya kurehabilitate barabara kumenyera riera mantu ja maingi sana kwao ni romba yakwa president wetu utwikite kuombekana tuchokerwe program ya kazi mtaani ikenda kinya youth barabara ya indo bomba kuona ngugi na bomba kujikumu kimaisha na muno bomba kwebanira na ndwari ya mantu ja ndawa cia kurevia na mantu jara jange ja crime na mantu jara jateagirite nontu kiragio tuma bomba kwetha bagita ngugiu irite agirite ni kwethera batina ngugi ya kurita. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff wagituma Nkatho cia mwanya Jeff agituma kumantere cha South Imenti kumantere twerekera monkantere cha Tigania East niara waziri uria withiritwo akirungamira mantu ja giogima ndene county ya Meru Daktari Dennis Mugambi akiaria arentere cha Muthara ndene giciko bunge Tigania East na ugetate thirikari ya county ya Meru ni ambiritie mupango jogutigira ati akari ne bakuthimwa na nkuruki kwa mataro kire mantu jegie nyimba ire kumenyekana ta esophageal cancer kuringana na Daktari Mugambi augetate thirikari ya county ya Meru rongoro tongeria bwa governor mutumanto ithingia ne thirito gitegera bunene mantu jegie murimo jo nyimba joro thirito jo kithangikia bunene akari ba county ya Meru ne ari atariritie imwe ekana imwe emirimo jo nyimba joro bakethera bagitariria taira izikene breast cancer cervical cancer prostate cancer na irena ndi thirito kirekerwo kuthima no theri ire kumenyekana ta esophageal cancer kagitano kau Daktari Mugambi na thirito akiromba riba county ya Meru gucumiria bunene na guciandikithia kire mubango jwa SHA nikenda bageta na mbere na kugunika kumania na utungata bwabu. Meru wira nini andu ndawa irandu ni kuria na ni muno tunga bana county Meru mutumanto thinge thiriti akingia wira ni ombere kwithira ikira ntuo kunyuthe mumenga bana county Meru acha kwamba kwithira ikandana na murimo wa nyimba yombete kwithokea kunywa county Meru
ontobora nandi okulukira rwang'iro ng'omwera akaunti ya Meru totongorete no Waziri Dennis Mugambi bambete kwitha kambira mutaratara ntuku 30 kumba kwitha kibuthira ntuchukuni bo murimo yo nyimba mutaratara kumba kwitha ugita na mbere kirishiko mbunge bionde bya akaunti ya Meru twambirite na screening cancer mumero tukethwa twitite screening cancer ya kuru tukethwa twitite screening cancer area egwata kuru sehemu chiao batwe tukethwa twithia screening cancer chionde kenda twithirwa itukumba kugwatira murimo jojo kambi yoka ara murimo jo kwambiria twithirwa batwe itukumba kwithirwa tukugwata murimo jojo na twithirwe murimo jojo mbere jo kura itukwithwa tugitethia Amiru betu kwa wigintu kya guchokeria governor wetu Reverend Isaac Mutuma twethinkia ni untu bwethugania rurira maana kwithirwa onete ati kansa kana nyimba nirite Amiru ni kubara ntuku nyingi myaka ejo yonde kurukite twakara tukiri tumariritie indi bato tukwenda guchokeria governor wetu nkatho ni untu bwa kwithwa ethuganio riri ria kwithwa itukumba kwithwa tukithithia screening na testing cancer eji Meru County yonde twambiritie tigania tukeja Timau twije Meru General twite Kanyakine twite Tigania West twite nara bore gugwitwa Timau tuthiurukite ndene ntuku 30 twithwa batwe ituku test cancer kira tukuromba mumeru o are ori jonto ithimi bibi tukuthithia nandi ni utheri na ithirikari county Meru tugwete inya amona cibitari nene egwitwa Kenyatta University Teaching Referral Hospital na pati na bala bangi betu bakuma nara UK bagwitwa NHIR twithiro batwe tafadhali itukumira kagita ka ithimi bibi biriaja kuringana na Waziri Dennis netherite gitareri itumi mwanya bire bitumete murimo mbogeto gitana mbere kumba kwithokia kunywa akaunti ya Meru na manto jau imirire ira tukwithwa tukiria kwa witu menyere mirire yetu twithiro itukuria irio bira bietu traditionally twithiro itukunyiya mandawa mundene jara ya kugira irio bya kuria twithiro batu tukwithwa tukaritie irio bietu bira tukutonyithia mwiri gintu kenge tukuga antu betu gintu kenge tugwatithia mirimo eji kwagia exercise kana kwithwa muntu ate kwithatha ethro at least na kugita karoya orire irio ukakara ukimba na ndi gukethro ugwe itukuga withro wina physical exercise withro at least mwiri jo akwijo changamuki gintu kenge kwina gintu tugwita vaccination gitwana especially those wari kuma miaka 14 kwinama gintu gigwitwa HPV cancer HPV virus gigwitwa HPV negwatithia ekuru cancer wigawa gitwa cervical cancer kwa uturiuga ki vaccination centers chietu kunde kagita kare gwikia ugo mwana munini agita ko muntu anchachamo babwe Amiru twari twetu tumbe ituiko tu muntu chanchamo kwithirwa miaka eje kuma miaka 15 kwinama betho iba ko muntu anchachamo kenda murimo jojo kwa cervical cancer ntukwira bakethwa baete kuru twithwa batu to ba prevented kwithwa bakigwatwa murimo jo na cindano eu thirikari Meru County nene nkanirite utheri pio anto ibatiga kugwita ndukene iji chietu itina daktari bakethwa bakigura ndawa batu tuliuga mbere unywa ndawa mbere ujukia ndawa ukeja cibitari tukamba guguchunkuna bwega tugakuthima twakwira ina gukwajitie twakwandikira ndawa na kenda kuniya ngarama jo tungata bogima bwa mwere Waziri Dennis nombete kwithira kiromba kari kumba kwitha ikiandikithiri kirikandiesha endo karia utonga bwaku bwa mwere withirwo ugo na ndi kwithirwo gita cibitari ugatrito na kadi iresha itutumite antu betu bagwitwa CHPs bethirwe ibakumba gukaria mumero bakamurejesa kenda Amiru batiga kwendi into biria biao bya miunda kwendia miunda yao kagita karaba gwatu murimo kiripoti ya Meru TV kumatia ni Betanta Msimuturia wa Drinza Amategeri wa Meru TV mbezekera twithirwe tukiuma kaunti ya Meru turinge gataruge tomweko twerekera mwaka kaunti muturi irane kaunti ya Tharaka Nithi ni aranyuma ya Meru TV kumurika rugono rwa mwari ukomenyekana tanane ze kendi kumantura ya Kameguchwa
ndene ya sublocation ya Kanyoro kiri wadi ya Marimanti ndene giciko bunge kana ndene ya county ya Tharaka Nithi uria uthiritwa kiromba utethio nikenda akomba gwitana mbere na mathomo jawe kana nkuruki aketana mbere na gucoka cukuru kiri tamu ya ijiri nande obisi ya senator wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gatani ichumirite na kuga ati igetana mbere na gutetheria mwana ujo nane skendi ni mwari wa form 2 uria withiritwa akiaga bisi na nkuruki mbete te kumutetheria gwitana mbere na mathomo jawe kuringana na Karani Mugambi uria ni abitha utomi kuma kiri senator kana kiri obisi ya senator Gataya akiareka gitana karia agwikite nane skendi cukuru na ugite ati obisi ya senator Gataya ikethirwo igitigira mwana ujo na kuthiria cukuru na ikamurungamira kiri mantu chonthe mwaka atigire na kurikia cukuru yawe ya secondary dagara wegona kumantere Tharaka na ripoti yu kuri ndi skuru ende ntiathio ntontia na ngarama visi otieyo na shopping otieyo ndothiritwe na inkoromba atongoria bonthe ba Tharaka Nithi bothi na mbere na guntethia nthi na mbere na kui skuru aruti bathire skuru ni ntiathi endi nkoboromba mono Mugambi Mwenda Gataya nkoboromba mono bothi na mbere na guntongoria ikio kiriro kirarena na neskendi kuma ntoria kamegojo sublocation ya Kanyoro riri wandini ya Marimanti nori murito wa cukuru ya secondary ya Kayamba form 2 akigirio maithori seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya ararukiri gacaitere mboto yake rokire kwira mwana uyu cukuru mboto wa Karani Mugambi ndiaga nontu mbikiritira tu seneta Tharaka Nithi twe Mwenda Gataya gitumia ntoma last day but one tuonire video mitandaoni kiania mono ambao tikana ka acheri bake batakwibumbira na muchi ninde so Gataya tukona video ntwitware na Gataya ambira nontu we senator na tinenka mbia CDF kana nenkerwa mbecha cia ene allowance ya kuthomithia kaya kuruthontu burukano aburiku ambira gwena airende kwirutira mubukonu wake muchara wake yako wata yunthe arire kana kabichi mwankaro theata mwakarikie cukuru tumetu seneta Mwenda Gataya rumano agao twitherothere ntundu au shopping yonthe na bichi ithire yonthe kuru ya tamu ino mwankarikie form 4 yonthe tukarungamira agana nisa teithagia keno giake gicokia nkatho kiri seneta Gataya kiwende kiroto giake ri na gwirigiro gikaingika ngobecia kanya kakuthokia seneta Mwenda Gataya onto bakwegwa kiriro giakwa na guntethia ndathi na mbere mthingite skuru ngaruthirwa shopping endi nkokena mono ntubogu ninkumucokeria nkatho nkona kiroto giakwa ndauga giauchora nkona gikuingika na nkathoma na nkuruke na mbombe ndi ntugikuingika benderenio na nkuruke nti go fail onto babichienu wandutira kari na tori bakamegojo kinya babatatiwe nyuma gucokeria nkatho seneta Mwenda Gataya nonto bakobaringa njaki na njira gokeria kithomo mutori wa kamegochwa wa akube na nani sikendi ngocokia nkatho muno nonto bwa Gataya uratutethia aya uturuthira mwana shopping na murira bichi arotura tene na tene Murungu na mutharime mutongoria bira bionthe kuromba bimwetigire tambura nontu bwaikene kwa ruthite twagite bwa kurutha nontu tieke twena bio wana tio turinkia gwogu katutagenene chira gwitigenene nontu ibuke Tharaka kiugaga tukugibwaga mono Murungu akutharime nontu nukwigwa nwegirwe kiriro getu batumirwo baingi mono thina yetu na batiromba kuya lakini gwogwaya ukurutha bwega nwaya gutwigirwa na waya gututhukiria kana akotwirira cukuru ibwega mono wana kathoma gakuruka wana tio tutiriganirwo gucokeria nkatho na Murungu akutharime agutethie uge na bingi mono bia gutethagia antu bara batena bio nontu ibaingi mono bena bio na batitethanagia na njarera nenkanagira ni tharimagwa ndende na ikeno kenene muno nontu bakuona Gataya twitigite kuma riruto kana gakarira tugakaritia tutena utethio tumba gwatethia turigwa tuna ikeno kenene muno nontu bwa Gataya utwitiga ayo tutuchia kana kagetwa atwirira cukuru kana kauge kuma kambirie na njiri ao ngucuba mucio uyu na gacuba ki ndagio bamo makuga na ntaimbia muci na utiente bena mbia agitwe na ntongori ingi na chimbingi na cia tukinyagiri tucierecagera lakini ti mtu aragia mantu
anga nkateithia community ino kuma Kamego rĩrĩa wandini ya Marimanti gĩcigo mbunge kĩa Tharaka nkĩribotera Meru TV rĩtũ kambĩta Ndagara waiguna ni ikarikari rega na rĩra rũjĩte nyuma ya Meru TV gũtigĩra nĩ kuonania rũgono rwanani Skendi uria ũrethiritwe akĩremerwo nĩ kũrĩha bici kana arethiritwe akĩaga mbeca chegweta na mbere na mathomo jawe kagitana karana ndio bici ya senator kiri kaunti therkanithio nekene gũcemire na gũteithĩria mwana wao gweta na mbere na mathomo jawe twerekere ripoti ingi ni ara nthiguru ya Kenya nionekane kwithirwa igitarirwo kana igitana mbere kiri manto jegi nthiguru rechithiritwe chigitana mbere na gutongere kiri kumenyera iria kiri mambura jaraja kuthithikite ndene ya muchijuji Keneta Busan ndene ya nthiguru ya South Korea nthiguru ya Kenya nionekane kwithirwa igitongeria kiri nthiguru ira chonthe cha Africa chithiritwe chikimenyera riera kintu kiki gitumite nthiguru ya Kenya ikayawa kanya kakuthithia mambura ja 11 jaraja kumekana ta lugha ya kimonimoni ta Ocean Conference kana 11th Ocean Conference jaraja kurikana ni mambura jambere jaraja kethirwa ja kithithika aja Africa nyekethirwa ja kiambire kuthithika ndene ya nthiguru ya Kenya. The African continent. Thank you once again and congratulations. Today I am honored and humbled to officially accept the baton of hosting the 11th Our Ocean Conference, which will take place in 2026 in East Africa at the vibrant coastal city of Mombasa, Kenya. This marks a historic milestone, the first time this esteemed global conference will be held on an African soil. Africa is home to some of the world's most diverse marine ecosystems, essential for food security, economic prosperity, and cultural identity. We look forward to mobilizing bold collaborative solutions and new global regional partnerships for the health of our oceans. This is more than just an acceptance. It is a commitment to lead. Let us build on the momentum of this year's achievements to ensure that our ocean remain a source of life, food, identity, and opportunity for current and future generations. We have come together, united by a shared vision, to be stewards of one of our planet's most vital resource, our oceans. These discussions have been rich and meaningful, highlight both challenges and boundless opportunities our oceans hold. Our conversations have transcended borders, forging partnerships and commitments that will benefit generations to come. And with this, the curtain falls on the 10th Our Ocean Conference. The baton now passes to Kenya, which will host the 11th Our Ocean Conference. Kenya will become Kenya will become the first African country to host the Our Ocean Conference, and we. 전달 부탁드리겠습니다. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Ripoti hiyo ni ya kuonania ati nthiguru ya Kenya ni ekethirwa iri nthiguru ya mbere buru aja Africa kwithirwa ikithithia kigomano gia 11 kiria gikumenyekana ta Ocean Conference. Tutana mbere na ripoti yetu ni aria nyuma ya Meru TV kurekeria rugono ruria speaker wa bunge ya county ya Tharaka Nithi Roger Keneta John Mbabu aria speaker ojo aronekana gweta na mbere na kumeneria mujumbe wa gicigo bunge Kichuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene akiuga ati mujumbe ojo na aremeto gwetithia na mbere miradi kathumba irio miradi ya manto jegie kithombo ndene ya gicigo bunge kiu nerana ndi obisi ya mujumbe Patrick Munene ithirite gicumiria na gutigira ati ni gwetithia na mbere mibango ya gutetheria cukuru kana witi na mbere ba kithomo ndene ya gicigo bunge giki kulingana na Gilbert Mbuba
uria ni abitha kuma obisi ya mujumbe Patrick Munene nebethirite bakiromba akari amona atongerie bachuka igamba ng'ombe gutigira nibakureka gutonyithia siasa kire manto jegie weti na mbere kana manto jegie weti na mbere takithomo na manto jange jaria gatigira ati gichiko bunge giki nigigweta na mbere uria gikubatara kuma ntere chuka igamba ng'ombe tugwatanire na mwandiki wetu Anteto Murimi wa Mbogo aturikithirie riboti yeu. Nyuma ya Meru TV kumulika rugono rwa spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Mbagwa mutharikirite mubunge wa chuka igamba ng'ombe Patrick Munene na kumuria natige kuenderia alimu anene ogwaya nonto atirite mbecha ira ahaugire akari akiri chukuru cha sekondari cha kuinuka. Na mimi nataka kuambia wale walimu mliitwa pale chuka juzi, wale principals mliitwa pale chuka juzi, mkatishwa mkaambiwa kwa sababu pesa ya last time ya CDF ya basari kupeanwa, msiambie wazazi. Stand for the truth and the truth shall set you free. Na nyinyi walimu principals ambao mliitwa pale mkaambiwa msifukuze watoto wakati pesa haijakuja, hata mimi kweli nakubaliana, lakini nasema kama pesa haijakuja ambia wazazi pesa haikukuja. Ikikuja waambie ilikuja. Ama namna gani? Ndipa tunonekanite kuigwa mbitu eno ya spika Mbabu arambuto kuma obisini yake tongorerete imutetheria wake Gilbert Mbuba yambiritie kuthiuruka na machukuru bakinenkanagira mbecha ino na riu kuona neo munthi ndetete wambia cia wa mwana wa ciringi ngiri ithatu tutete kaneria nontu twaugiretio no wa kithomo na ni kitho na turaugire guti kuthungiria ciaca kithomoni. Gilbert akiaria nonekanite kumuchokeria spika Mbabu aramurite gutiga gwikira ciaca kithomoni na wegwa na kuona ari mwega muno na riri aciari ngiri enu emwe gutigara. Kwina ntononire makianga guko makiuga aciari kama rabenirwe arimo magucukumwa muyo ni mwenda kuringwa ciaca kana kuthomithirwe ciana. Miana igwire muntu ngo kulonga MP go kwa thiororokete pato ga kubeni aciari gutembia ikuribwa ino ni mbia rwareto munthi na muciari akiuma ne auma na receipt yawe ya ngiriitha wa mutungo mwera ona ngiriitha tonkulibirwa ni mwezi mwa pato kana atia na bantu bakuthi kubenagia ntukare aciari makubenua ne aciari benu imo mwatigarirua kana mwe ni mwenda atia kweli kwelelwa ale na kunenkerwa onkenda boleko kwelelwa na kunenkerwa onkenda boleko toka bo wakithomo kuga ni ithatu na kamunenkera na bwarimu anene bara banenkerete mbecha ino bagichokeria pato nkatho inene nontu bakugwatira kithomo anene mbere skuli rugorwa mugathera cheki ya ambassador skulu nibuka na tebu kule si ni cio twena cio monde so ya kwanza kabisa ni kuga thank you muno to our honorable MP Patrick Munene nontu kuga na gwika pato ni aruthite untu mwega wa gutuma kithomo kigia raici pato ni akoretwo agitutethagiriria akalibira twana turia twina thina muno fees. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia chuka igamba ng'ombe Mbita Murimi wa Mbogo. Nkatho cia mwanya Murimi wa Mbogo kuma ntere cia chuka igamba ng'ombe kiri county ya Tharaka Nithi mbitikira tugichokera kiri county namba 12 ire ni county ya Meru ni aria auri kaguto kuma mutindo jokanga ngine bacumirite na kurita matata za manene ni araba ugite ate kuri na siwenji iria kuma kiri cibitari ya Meru level 5 siwenji raba kuganithirite kibangaratania kiri uritingo gibwao kuringana na riboti iratuthirite tukibanganirwa ni MC Mwitonga auri kaguto baba baruga gwitithia na mbere biashara yao ni kwithirite gukia mpanga nonte siwenji nethiritwe ikibathangi kyo kagita kakaraja ni muro jo kanyuru juria jwete ugwati bunene kiri atumiri antu baria bomba kwithirwo bakinywa ruji ruru ona bamwe batije ati ruji ruru rungene na sewage ni sewage ire umete cibitari ikauma koje na nete kinyamara gikinene gitangana kuonekana antu ni bakuromba bachwiro ruji rura bakanywa rutheru maletwa Njoji Nyanjui na mbura kagoto aturi andu ya siweji uria bomba kuga no ria mbisi mucemanio ijweti ya mweri muthiru kandikurikana kwari mweri uriku mweri muthiru kandikurikana kwari ndagikirigana
na ndene ya mucemanio riu twaririrwo mandu ya ciwĩgie mũno na nduberwa mukuru mwene arungamire auga andu bakarumio ruciwĩji babe mũno bakarunje gaka na ndi tugukinya au benjire na bategera marinya yau yaya tonyaga ciwĩji na basi beta bagwita batiacoka ndikumenya uria baugire tondu baugire anga mbeca ciumaga na ngaciumaga kwa World Bank indi ciwĩji au ĩnemaga mũno rũnjĩ-inĩ bu Marieto Igarĩti John area iyi ni area koje na ciwĩji iyi no atuone ciwĩji ĩtĩrarirwo thai ciwĩji itarira kawira gari cha kawiri cienja ciwĩji bau tu ciwĩji bacokia ciwĩji ĩtĩretate ciwĩji batacokia nyangari beire nacio na ngari na ndiji cietire ciwĩji iriungana kinya na mai agini ciwĩji iyi ni kureta mirimo muno kinya area koje turua thirikari yo na ndi tutete no twitaite kinya ciwĩji iyi na tutwire kinya area iyi goto tukiaguya kona kira pompo tutethia kio antuni nguya tune kura kagoto nao tukona bora tomba utetheka tukona bila tomba kura na byo kagoto no tuite ngugi na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Northimenti Mutindo Kangangi Meru TV. Mutegeri wa Meru TV report yu ni agotwa kanyaga kwithirwa tukiumagaruka ndaika inkayugata kuraza itucokerete na nteto nkuruki irio report ciagie Meru bianine ugata kuraza. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style rio kwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaja ni ondobu waku. Nitondagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ya kuguna mukoju waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi.
Duralong tore Isiolo barabarani ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Kugwate ugeni mutegeri wa Meru TV tutanambere ina nteto chietu Meru TV ogoro. Minister wantujegie ukaria bondene na wathani pomatura urejekena ta Kipchumba Murkomen mutenyeje na haruhano mbere kwethira akiriongera mabitha baire boborisi barabombecha kwethira bagetana mbere na gutungatirwa ndene ya sibitari akiaria Murkomen na thirita kiromba akenya bonde gutigira ne bakwagitio mabitha boborisi na ngoroki gutigira ne bakubarombera kagita na karaba gwetana mbere na ngogeciao. Come here to Nairobi West Hospital to come and visit our officers who serve our country in different parts of this nation who got injured while on duty, including one officer who got injured in Haiti. During this Labor Day, we came to celebrate the fruit of their labor. On behalf of all the police officers across the country, our visit is to appreciate and stand with and in solidarity with our men in uniform who make sacrifices every day to keep us safe and to keep our country safe. During our visit, we are very happy to note that most of those officers are recovering well and that they are getting the best medical care, a demonstration of the level of improvement that we have done in the medical care sector for our National Police Service, meaning that they can get the best medical attention, and we are happy that all of them are out of danger and now recuperating in the hospital, and we believe that most of them should be out of hospital soon to go back to serving our nation. I use this opportunity of Labor Day to remind our citizens that our police officers and our men in uniform are every day sacrificing to protect us. The reason why our country is peaceful is because somebody somewhere is making a sacrifice. And that sacrifice is manifested in the injuries and the suffering they go through when they sometimes come to contact with the enemy in different parts of this country and the world, and that those marks of war, fighting the enemy, is basically the reason why we are at peace. And I remind citizens of this country to continue praying for our police officers, to continue supporting them wherever they are. Whenever you come into contact with a police officer, it's important to demonstrate through acts of sacrifice and patriotism our love for them and our support for our men and women. Mutegeri wa Meru TV, family ira nyingi ni chionekane kwethirwa chigikurukira kagita gakomo. Kintu kire gitumaga family iti chikethirwa chigikujira ndoa kana kintu kire kizikana na gichonkota gender based violence. Kintu kire gitumaga kinya antu bagetara mbere na guta uturo bwao. Ni kintu gitumite kinya mbeo mbithi gutigira ni bakuromba mataro na kuria antu bara bethiritwe bakigurana kwa kagita gakaraja gutigira ni bakweja na kithomo giki kiri mbeo mbithi nigenda kinya mbeo mbithi baba bakomba kwithira bagikaria mici yao. Mukiri wa Nkonja nambete kwithira kiarandia na mbeo mbithi baba na kutubanganira ripoti una njira intariru ito amberi ya kwera na our feelings
that we love each other. Na wendo ni kintu ketumikiri muturire na rira ntubendanite mantu ni yetaboya na mutaratara nontu Kristo ni wendo na riwende kinya kirindu kimbithi ni babatire kwithaba kithomo kuma kiri aciari amwe na bayuyu bo barabatwire kingurano rira aria kathumba bakiarekirwo kungwiribwa anniversary ya urani ba miaka 66 kiri Mautan na Joyce intuko yo celebrate wendo intuko ekuwirirwo wendo twewirirwo wendo na njira inyingi twetume mugoro Jakubu na mami Joyce tubonene na kinya batu barana ke tukuthoma manto manene muno miaka 66 na ikwira mwathani ni boya Londo ntola bingi muciari endete muciari wembe kinya uni ndio nekana muciari endete kana mwankare akaendere kai siro mwanka ke yandene mve akamenyera mwanka kaita mauru wendo bubu temnya kubotege vimi appreciate each other na yato agote because human beings are toera okawa sorry they sorry nekera natokara kanela natokaria twendene na lelia ana bonde gathomete kabisa na bitumite bethora twina kiando kino ntwa kithomo kiu na muzenja kuu nura ugu na kiona ne kinene no ntuna nekerenyana baki intobio mapema baromba kuibanga bukolelio kona mwana ya ungia ara te ura kurubaria ba umanite na into ana bagaria barita dina bwana etu azifue leo te mantomea kwa asiari gwe boria inko buromba bulona mfano yureko mfano yu ori wende mantu yako ni kithomo yakerirwa nontu kithomo nikyo kietumi na mwana kewa kira kinene omba kwithira kewa ni kithomo na kinya mantu yako ni wita kanisene kenda mwana hakure na ume na kimenya Murungu kira mbeza ilitangu ya mana ndene rungura riwa ka mbezira we nacio kinyo kangoroba kana kethia ukara kuthomethia nontu bwotheri ngwira mbeza cia ni kurita number 1 ni kuthomethia ngwe number 2 ya mbesa ni kumenyera bara ba kuthometherie ora kanisa ene no ntuito kumenya nyuma na mbere no kanisa Bwana Yesu asifiwe no mwanka withiro we na antu arawithite we mwana Murungu nkiripotera Meru TV kuma Marire Beta Mukiri onkon tukerekana na mantu jau jegie kumenyera mishie tutegere mantu jegie kurikana kana gakaeje ni aria akuru ba men fellowship ndene ya kanisa ya ACK St Peter's Cathedral ntere chikinorune bombeta kuthira bari na mushemano nikenda kwariria mantu jegie kurikana na ngoroki kumenyera kana gakaeje na mantu jara chonde antu arume bakwithirwa bagikurukira ni aria bombeta kuthira bakiromba arume gutigira ni bakwaragia kagite na kana bagukurukira maurito nonto mantu jaja ni jaja gutuma arume bara baingi betana mbere na guchirita mioyo yao mwende olaibuni na rugonoru ikundi kia Men Fellowship ke kanisa ya ACK St Peter's Cathedral kinoru babwethetie mucemanio na ni arabari na mworoto yo kwariria kana kakaeja arabakuwa antu arume babaingi bakuya nontu bamathwanio ibacia muntu kwaria nawe itumi kana kakali kakulukirwe mbere na kana kakaeja karateyanirwe muno aru ataraunganite tuli akuru nikena tubata guchwanjira ya kugwatira kana gakaeje tuchwanyira ya kugwatira families cietu nunta monto maratrona maekalika nthigurune marekalika nja cietu ukona gatwana tatwije itukiuraga muno ukona tatwije tukitaga twatiganirwe nitubatigwo turi akue muno na ana betu nikera tubata kubaragiria kwa sasa. Ule mtoto ambaye amepewa kipaumbele ni mtoto wa msichana, na kama wanaume tumepata nafasi ama kila wakati kukutana, tunaangalia ni jinsi gani tunaweza kumsaidia mtoto wa kijana, na tumeangalia kwamba katika pale familia tunaona kwamba wanaume wakati mwingine tunasahau mtoto wa kijana, na tumesema kwamba sisi tutaanza kuangalia mtoto wa kijana pale nyumbani mwetu. Yale kuna majukumu mengine kama sisi wanaume tunaweza kuyafanya ili kuweza kuleta wale vijana karibu na sisi. Ituthikiria kuthikira na betu bakaeje na kana batueje nikenda bakomba gukura na njira ya kiumurungu na bakomba guteithia kinya migongo yetu magita ja maingi tukurirwa tugerekithiria metho jetu kiria na bari rimwe bakomba kwira kinya
bakitonya gatigati na bakomba kwira tutikumba kuona kinya untu bakuga turi antu arume tuciumie muno wempower kana gwikira ana batu eje inya na kubarita na moritani jake umurungu na kinya ja kiunto murume. Tumepata chakula cha kiroho na cha mwili, tumeshiba. Our preacher alituambia the most important thing ambayo nitakana tufanye ni tukue na good relationship, intimate relationship na Christ. Tukikuwa na hiyo uhusiano mwema hata kwa familia, watoto wetu na jamii kwa ujumla itaendelea vyema. Ulukiba ureti antu arume bau bangi ucoa mtu bakaria nwerera bena mathoania ya marito kiwa mathoania yayo yatuma mtu akinya antu akwirita kinya moyo. Antu arume kira gitumaga wona ikinya baki etagucioroga kana bagi commit suicide kwira batena antu barabomba kuruguka kiribo, especially kinya ndene ya families cietu ekurubeto kinyarira wina kanya gakwaranirira mukuru waku aranagiria nawo nya wa muri manzo je kukurukira no ntugita magita ja maingi omba kwithirwa wina ena nteto na atikumba guciaria nawe akiaria provost wa kanisa cia ACK Diocese ya Meru Canon John Gitari ariwa aciari babatere kumenyera na bono ntune bwatongeria baruyu ende meta vakone tugetanagia nabo nekenda mwana twina bata muno nabo na nitukumenda muno na rugwete mwana ukemena na wete kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wa Laiboni. Ngatho cia mwanya mwende Laiboni nontu bwa riboti yo kongera kune ati bamwe bakari kuma kaunti ya Tharaka Nithi barabombera kwethirwa bagita na aranterechi wa Munyoro gwita kuriungira urore munini wa rais Rigathi Gachagua ni bacumiritie na kwethirwa bagitetera itagarira gwita nterezi kuringana na kariba baba ugite ati betere nterezi nikenda kwethirwa bakithikira uge Gachagua na nkoroki kwethirwa bagichwa ngwataniro nirana ndia kariba baba ugite bo bageta na mbere na kugwata mbaru na nkoroki kwa giteo munini wa rais wa ndegoro ya Kenya Professor Kithure Kindiki kinya kwethira ni bakonekana bageta na aranterechi wa Munyoro kwethirwa bagicemania na Rigathi Gachagua. Bamwe bakariba kaunti ya Tharaka Nithi barabari ongere ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua mujigo wake wa Munyoro ibebumirite na kwariria andiki bande to gitumikira giatemire bathi mujigo Gachagua ndio mwati mwe athiete kuria wa Munyoro o kuria ngwiciria tiri ambere na tiri amairi tukathijanga twathire kwa Munyoro kana kwa Gachagua no ntwaitomijiere kiambere ni akiitwa gikatiba kuta tukiasa shitaka na tongo jamana tukwenda no tuke interact kana Gachagua mde tuka interact no leo ngentu kwe wenge ni tukwenda liginjie gwe tewenka enanto bamwendete enanto bamwishiragia na muno ni twendete kwerwa mauntu maingi kuma kanywani kae bakiuga gitumi kinene kiago kuthinogo inontu thirikari ira iri gitini gutire bue kurutha na kuonekana gukanukia baraba kuga bathire nogo nontu bakuruthira Kindiki mathara nontu umite ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi menya pamoja na kuengwa thirikari ni kuyantu makomwegwira kiao na tubatie kura tukiempathize na Gachagua kulingana thina ira agitire buria Gachagua tena thina na tukulwa na atongoria tulirwa na kwaga maendeleo katika Tharaka Nithi kwa umuntu atekora kwa mtu tukulwa nwe na tio kintu gitu ku respect ni maendeleo leo gaturetera niwe tugabane gitio tukimenyaga ati mwisho antuko kana le 2027 gakinya baba kathikoromba kura tukaraitha kitu raithie tuonete thirikari ni aruto te respect ya tunengerete atongoria batongorere twinjeremano miriti baugite kaba kwigwa nage nontu bachuire thirikari yambiria kurigwa ibaraba mirumangaga na gutieke bagutethekana kio twambiririe kwina rukiri asubuhi tugokira tene tukathure thirikari riku no munde baraba kuria thirikari ne baria baburaga thirikari u kwina atongoria uko Tharaka Nithi na antu mama kwa tatu kulipa thirikari tutukulipa thirikari nitukunenkera deputy president waitu nitumwendete muno mbuge Professor Kindiki ni mtu respected kana mtu mutie Tharaka Nithi na Kenya yonde na maria makuganeka tukuleka kunenkera Kindiki gitio kinekaraga reference ki MC wa Igamba Ng'ombe tawe Njeru Ng'ara mbuge bwa mbere mweshimiwe Ng'ara ni twije autagira muthomi njuke wira ngavana wa Tharaka Nithi na riria twikire MCA atarania example ya go respect atongoria maria mange na go respect governor munde ndadi kuraithiriria pamoja twena utongoria wa guku Tharaka Nithi
anto batharakaniri gutekio nkuona twinakio tuyo anto batharakaniri na Kenya ngima Professor Kindikire tumubete heshima nene muno ta mutongoria na mututwaithagiria go tukenda gutuika kiu atuikite kuma ntukia mwetha kwa utongoriani ara ende baugite riri tiro rirari ria mbere kana ria muthia ende bakenderia kuthikwa wa Munyoro wegwa thirikari itiigwa kiriro kiago na kurutha maendeleo ndeni ya kaunti ino wagachagua gatukadi na twire antu mange nontu na twadikiria ground eruga batu bateria kodie rari unekenda tutereka ni kwa wa Munyoro tuko karibu na wewe na tunakuja lugora milango watu watharakanirwa nakuja no tigeciria nontu guku we kwena atongoria meguku ati tuga tugete kunywa mata tatu serious na mauntu matugeta atia tukurura kwa wa Munyoro gwe open na no tiyo ya safari ya mbere ou ai mwambiririo na antu aingi muno ni monanetie interest ya kwenda kuthi kwa Gachagua kana kudiongera Gachagua ona atongoria aingi muno ni tukumenya makubanga mauntu na antu twina boneti se baba atumita representative bao na ne batwiraga na itukumenya antu ka bethirikari into libakwenda kunenkerwa kieberirwe miaka eno 5 lakini tio ndo itona nete thirikari kunenkanira promises ino itekubingwa no mwanga tomire kwibanga ria tukenda kusinja thirikari ino ri tukamisenji atia Muthiani batumite ntumokere munini wa rais Professor Kithure Kindiki na kumuria bokera bakwenda imendeleo ndeni ya kaunti ino na wona maendeleo mambiria kuruthwa tibo na kaire bathiete kwa wa Munyoro Kindiki kerwa kendaga na ukire na tutedie na rungame omunde ntotu getoa ndayo nontoka gwa kugara meka muno alirenkirwa ministry agakabata mbeca jia stima jonde akabira kwao nembie kugiria alienwe atogaira na kanyamu kanini antu baba ingi batharakaniri bari kiri Gachagua ona mauntu mekarata kama kirite turi kiri Gachagua kana bari kiri Gachagua kiria ne gitari tari ria kinya na batire kwera tukulwanwe kitukulwa na kyo tuone maendeleo na maendeleo magauka bwana Deputy President atutakuwa na lingine na kuunga mkono lakini the absence of that mbala itotakuwa na yeye kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa Mbogo tukiregana na ripoti ya murimi wa Mbogo tucokere kiri kaunti ya Meru twerekere Mwankantere Gembe ara iri ntuku ya gukungwira ariti Ngugi aja Nthigurune ekurubaire kana aribaire kuma Ntere Gembe ni batindite gukungwira ariti Ngugi na njira ya kura kagoto Ngugi rabethagirwa bakimithithia arabone ni gweta na mbere na kugwirirwa Ngugi ciao Gacheri amwe na Kawira ni boretie mbeo mbithi kutiga ari onthe gwetera Ngugi cia kwandikwa obisine na bombe kwithira bakigeria guchwa Ngugi cia kubandika bari bongwa nikenda bageta na mbere na gutetheka muriithi waba na rukono ru o ta uria miario imi ithairwe kiaragwa Nthigurune haja Kimirune kiria kiuga Ngugi ni Ngugi na ringi nabo athomi bakaria bakauga ati uria Ntumurume athithagia mwantu moka omba kuthithia nkuruki kinya ya Ntumurume ari bairi ni bacitite na kurita Ngugi ya kura kagoto rutene ruru irwa Igembe ni ndene ya kirimene kiria kijikene ja kithetu aria bethiritwe bakiura kagoto igitene riraja Gacheri na Kawira bethiritwe bakiura kagoto ndene kirimene giki na bagicionaira mbeca ciao cia ntuku aria baritie na kuria antu babethi batige gukara beterete kwirothaga na baba indi betherwo bakirita Ngugi ciao na batekuthurania Ngugi iria ikwijanjarene ndakarire Nthiguru ndathugania ndona kaba kura kagoto kigukarangi cumbura aciari ngibetagia kira nkwenda Gacheri na rikitie kuga ati we nonete ati na kanyaga gweteraga kumania na ngina kana kumania nethe indi we onete gaicwire mbeca ciawe kumania na Ngugi ya kura kagoto itenera tukura kagoto itumba kuthira tukia na mbia tukarindia kurua na itona nyambeca tukaura cio nguo na kubwithia mantu angi amaingi nene ntuko no rainya ndro inyaga ithano tara tweterete lori ra ciuma Meru Isiolo na inyamawa ciirite kagoto yaria na Kawira urokuga kinya na rikitie kuthoma kithomo kiawe gikinene na rikitie kuona ati we ni karite Ngugi iria ikwijanjarene ciawe na uga ni kaure kagoto karia akuonania na kauraga kaingi no tunetagira kuma marori ja kijira kagoto kumanya nawe
kingui yetu ekaoto ne tutetha sim no ntu bwa kwithirwa kinyare mu muciari no ethirwa tene nya mbeca cia school fees kwana ria twiruthene tukethirwa nya tukiura nya kaoto kinyo ura nya lori imwe wa mutetheri kuria nya kifi rimwe nya wenda nguo ciaku no wite waciurira mbeca cia kaoto kana rimwe kinya iratu no ure mbeca o icia kaoto alafu ngoye bitumanya to wereru twina weregero ria tuura kaoto wetu kateria rianga no ntu bakwethirwa lori ni kuma mawa konti onto mero isiolo ndo anda nara ikethwa cigerete kaoto ka no ntu kinyia yare to ria tuura ne yare riro na ne nyere tumba wita kurewa ne engineers onto bonge na buo bira bituma tuura kaoto te onto bawa sengwe no ntu bakwethirwa nyango ere riteka into morome nto mukano merite times challenge sira tuona ke kaoto na sikwethirwa kethirwa onto yare riro ugauro tena kamata yonto yaka ireta manete mno endere ndo ketha wina kintu yonto kamata kana uketha wiki afu inyo keringe yare nonto nori uteme bubuye konge nakuo nyeri uri mwe antu baraba twenzaira maiya bakethro batekuo tutemya kuona maiya kura kaoto nanga bake yira ba twenzaira maiya tukona ya kura kaoto andi bakuria antu babethi bethro bakitangugira ikuonekana batige gwetagira ngugi cia mabaru gake ende bakethora bagikaraga utheri bethro bakiritangugira ironeka njarene tukawa ngoe kinya ereto inyera rome bomba korita inye korono barite na kuna wale vijana ambao wanazunguka kule mitaani na hivyo basi mimi ningewaomba kwa sababu wanazunguka wakati mwingine inafika hata saa 10 hivyo mtu anarudi nyumbani hana kitu chochote. Kwa hivyo ningewaomba tu wajiunge na sisi kufanya kazi kama hii kwa sababu sisi kama wanafunzi kama tunaweza ifanya sisi kama wasichana pia. Mbona wale wenye wako huko kwa barabara wasifanye? So ningewaomba tu watu join kwa hii kazi na after all hata ukimaliza tu mwezi mmoja hivi unaweza kuwa na pesa mingi kuliko ule mwenye amezunguka hivyo. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Kithetu Mawa. Mutegere Meru TV ni ripoti njega yegie uritingugi kana mataro kere mbea umbethe. Otorethero kiona bau ni aribairi barabara iketie gushitaniria gutigira ne bakura kagoto nikenda bakethra bagicionera gintu ekia kuruma kagite na karia mbeu mbethe baraba ingi bagochwa akengo gechiwo bichi kanira chitona gichonko white collar jobs lakini ukategera ripoti we murithi wa ba ne gututariria uria bamwe baithirite bagicumiria na gutigira ne bagochwa kira bakathithia nikenda bakomba kwithirwa bagitite na mbere muturire jwao Tota nambere na ripoti yetu ni aria akari kumantere cheli boy ndene ya wadini ya ruire rwarira kiri gishika bunge kia bore ne bacho ne bonekene gweta nambere kana ne bonekene bagethera bagitetheka ne cibitari ni aria MCA wa guntu guku oroje kena takethenji ntuo bagwatanirita na MCA wa Timau oria ukumenyekana takemathi Kombole amona MCA wa ntere chia kithimo enda ithiri bombe takwethera bagikinya ntere izi nikenda kuruguria waki basibitari izi kuringana na kariba bani bona netie kugurirwa muradi izo bakiuga bakethera bagitethekana na ndeba tethera bagitana mbere na gweta kuraja nikenda bakethera bagichwa utungata kana kurigitwa kiri cibitari ra cie kuraja kuma kiri wandi izi mwende ore bodi na gonoro akariba ntora ya leboi wandi na ya ruire rwarera gicigo mbunge kia buri bagunikite na cibitari kuma kiri thirikari ya kaunti ukulukira MCA wa kuntuku kithenji ntuo araba watanirite na MCA wa Timau Kimathi Kombole amwe na wa kithi mwenda ithile bakinyite nturene unikenda kurura murandi yo nandikira gitumira tujana aru mbere ma itubore simbio ngwa kuthithwa nonto anto batiji mbio kuthithwa irio siasa cingiaga muno contractor aremi kinye mwankari ntonzi itukora no tobeto laiji tukikira mbecha muri jwe nana tulikira mbecha muri jwe tantatu muri jwe nana eja tirikiri ngugiriku na kira nkwanda kwarire na ntubara bagaitango kiaja ngugije tugire kae wagen tesa sawa na ntuba ntura bati gutango kyariku itukora ano no tunakungugeje itenda ntuba baingi contractor uninga kuromba ntuba ibaite na safety at least no mtu onekanto akiuga araruma kanto ariko nambo ire mbije nteto cha cibitari kindogo niko igwa cibitari ethi ya kwete na laboratory eta wako ija kugeria kuthithia ija kugeria kugia no ntu eta ya weta cibitari muntu age gukundia ndawa mwira ko nkuigwa mugongo inya daktari uthomerete na utwe umba gukwira mugongo imbi utuma jo kwajia
tinga akuthithiria mbio akuthithiria kithimi ibwega mheshimiwa no ntubo gukonsinda cibitari ithira ina laboratory na ithira ina pharmacy na ithira ina consultation no ntu au iu niyo itawa complete hospital. Mheshimiwa Kithenji kiraski amini cibitari ya uyura kinya gavana we ureyuria cibitari gavana agurure cibitari na arure antu bali bu cibitari sasa no ntu budget wingi yite nkomenya to amekira mbecha we mekira mbecha ngakwatia umekira mbecha yoyure contract endelea meyoria complete gavana yaliunga nture libui kana nate nabo bakiaria kariba leboi bonanete kuwerwa kunene ni tali ara MCA o balikana na cibitari bakiwa thina ira bare yacia wita kurayoso tungata isietete kuthira buru. Asante sana mheshimiwa wetu Felix Kithenji ntuo no ntuba kuthikira kiriro gia antu bari bui aja watega ibari bigwiti ibari bibionde ni bari ni nthiguru turi na antu bari makuraja mono bakija chukuru ere bwire ya chukuru yambiriirwe tene sana 1970s na na betu bathomete na beta omebwega na ito twire gutara MCAs baingi tukirira ira gutethwa rutere rwa cibitari onto itukona aciari betu na na betu bagita kuraja mono guchwa ndawa rira bajitwe kuma nthi ombwa rebo ito twire twenyuma mono lakini twi no ntubwa kwira murungu ibwega no ntubwa MCA wetu kuturikana aturetera dispensary antoaza kwau batutere anto bare boi tubatere kwira nya murungu ibwega nonto manto jara twetete kuthithirwa kwambiria ukaika murango ka rukurwa ndina makwe na mato jange za mega twetete kuthithirwa ekethiria ku gwakwa ndina mba nonto ina laboratory ina pharmacy na daktari to areterwa. Mheshimiwa wetu bwana Felix Kithenji ntuo nonto bwa kwija gutwingiria ithuganio rietu rira twathuganirie gita riraja muno mbere nyotera MCA itwathuganitie mantu ja gwaka dispensary aja nonto distance yetu witutega abatu tuli mwankene jwa kirua na ruiri nandi batu twithwaga twithinene nonto atara kuma aja gwita farm igintumbuga 6 kilometers na 6 kilometers kuma witite cibitari na ko ajitwe ni antu araja muno na ndi atukuga ibwega murungu wetu autonekanira na kaba twakuthurire nontu babangi ibejite babaingi no to wone thuganyo ria butwakira dispensary na itutura kuga. Karipotera Miro TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni. Riboti ya mwende wala iboni ni agotoa kanyaga kwa dhira tukimagaruka ngacokera na mantu reja kari ndene ya bieni bietu.
Kogwate ugeni kairi mutegeri wa Miru TV twethira tugitegera mantu oroja karitore kera munkantere kana Miru pianine tutegera ora mantu jethe tuzagikarana ara rutere rwa mithako ni aria nthaka cia timu ya Barcelona ni barombera kwethira bakiuma ng'ananio ya ngori 3-3 na timu ya Inter Milan kile ligi ya UEFA Champions League ni muthako jura jirombera kwethira jogichetherwo na ara muci jo timu ya Barcelona kina mukondo jwa mbere. Timu iji chuijire ikethirwa igicemene kairi kira mukondo jwa iri muchetho jura jogethwa jogichetha ntariki 6 cia mweri twetite. Situation and the first defending done in there by Jules Koundé. They were almost caught cold as Denzel Dumfries went in. Oh, what a... It's Marcus Thuram after 30 seconds. It's a quite outstanding finish. The celebrations from the Inter supporters. It's a dream start for them. And Thuram, who's been out injured, with a quite audacious goal.